indobo yo kubabaje yari imeze gute? Mukobwa wakwanze mu buryo byakubabajemo yabikoze gute? Wowe naresheje cyangwa uwo twakundanye? Uwa waresheje cyangwa se mwakundanye akakwanga yagute cyangwa se wagiye kumutereta akabyanga kabisa akavuga ibyo bintu bireke? Heruka gutereta umukobwa avuga icyongereza kandi jewe icyongereza kirangora ukuntu. Yego. Rero ndafata umwanya na ChatGPT twandika message nyinshi kabisa mu Kirundi. ChatGPT irazima mu cyongereza. Yego. Ko mukobwa irengagiza izo eforo zose. Ambwira ngo ntivyovamwe kweli. Bibaye mu minsi iheze samblage kabisa. Wagiye no muri ChatGPT kugira ngo urebe kuntu byibuza byava. Nakubise icyongereza umwana arumigwa kabisa. Ariko ivyo ntabyo yitaye. Ndamubwira nice daririmbye base aha nihe. Arakumanura. Uga kujya indobo kabisa mu minsi iheze. Kandi nacyo bintwaye ariko. Nta kibazo. Ivyambuza gushakisha ahandi. Wari wavugana n'umukobwa muri guteretana mukajya muganira mu gifaransa hafi y'ibintu byose muvuga? Mu cyongereza ni icyo ngicyo cyo kwandika, ndavuga kuvuga. Cyo kwandika. Kuvuga hari nko kunyuzamwe nyine ati you know I love you and I will never forget you. You know. Tono ngutwa nyene two kuryosha nyene. Yego. Ariko rero ikibazo ndi badman sana usanga ndabikora nabi niyo mpamvu bitigera bicamo. Yego.